bandu kami oh Tuhan, lias atenu singgo tersuan. I gejap kami kuasa dumbelin, si erban kami krina terkelin. Kam mekap si pegedangkan umur, man bandu kami ngatakan bujur. Kam mekap si pegedangkan umur, man bandu kami ngatakan bujur. Penalemen kami suari berngi, kam ulu negeri nasi mehuli. Mria ukur nu tetap jujuri, lalap itu turkan du rezeki. Adi narasi serbut buluti, penampat du kami ternurihi. Adi narasi serbut guluti, penampat du kami ternurihi. Jujuah mun mata krina, meriah malam kurta, jumpa kita bahas rema GBKP bahas wasenda. Oke sebikin kita di bata, mari ras kita toto. Ngerana kaman kami di bata jahwe, malam meriah ukur kami, perdandankan pembela kendu kami bahas daging bugis. Emangka ope ilakukan kami, krina dahin kami, kentisi ate kami, guna begikan katadu. Pakai kami kemandu, kelah panci pasah kena krina main perpulungan. Rakam tabucur, anak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kata di bata, ibas warisi sendah, buat ibas kitab Galati, bindu 6, ayat siwah, katana bagenda. Maka ola min kita erleja-leja, erbahan semuhuli. Sab adi tetap tutus ate tandalankan si sehme paksana si prani ulihna. Ya, mencucuh bantai kerina jape kamringan kekengni Tuhan. Kata di bata basu sendah ngajuk membantah ugah kita banci ngelakukan kegeluhan ta. Ibas ugah kita ngoi tebus aludara si merga arah kematian Yesus di kayu persilang. Semaka kita ikatakan anak-anak di bata, anak-anak terang. Si enda tentuna lah terjemahan bantang enca. Tapi uga kita banci ernanam mankala si deban. Uga banci kita fungsional. Berarti man teman-teman ta ijape kita ringan. Baik tengah-tengah rumah ta, lingkungan ta, ngantar dahin, waktu kita gawah-gawah, ijape. Maka Paulus ngajuk man perpulungan Galati enda alur bahan sada metafora pertanian telah banci ipahami perpulungan Galati. Ija ikatakan bahwa arah bahan kinulin ema sada spiritualitas si i kondisikan tengah-tengah keluhunta. Arah yajuk kita bahwa kai si tabur krina arah tuntunan kesasi badia. Si menghasilkan buah-buah kekekalan. Si membaba berkat sejati man teman-teman ta bagi peman kegeluhan ta. Memang megati kalau kita jemu entah pebosan. Sebab megati kai sisuan lah cepat kalau ia berbuah. Mungkin rasa kecewa dihianati. Menggati kalau kebaikan si bahan KTP dianggap hal buruk mengkala si bahan. Mungkin kita sangana mengalami kelelahan emosional. Maka lasi apresiasi kala si bahan. Maka bagi menggati kalau kita kecenderungan alami bas diri manusia mendarami kenyamanan instan, mendahulukan ego pribadina dibanding melayani kala si debahan.
Tapi sini dengan turang waktu si mereka di Batam banta labo hanya bersifat kronologis. Tapi waktu di Bata, kairos. Maka mari sepakaikan kerina waktu ta. Olah hanya kenyamanan kita. Tapi sipakaikan kerina alu tindakan kekelengan, pengampunan, pertolongan, gelah alu bagi kita teridah sebagai anak-anak di Bata, ibas kegeluhan, bagi renanam kita mankala sidabahan. Uga carana tentu perlu konsisten. Lalap terus anu megati kalak mungkin lah bagi ukurta. Maka perlu sepakaikan kuasa roh Tuhan. Jadi olah lemah rohanita. Tapi si jaga persekutunta, si jaga kebadianta, stamina rohanita guna menghadapi badai doni enda. Kai enda artina, tentu kari si alokan upahta. Kai pe kriya sedaikan ngerana soal perspektif kekekalan. Sebab eda pagi si alokan ibas ianari. Maka sina dengan turang, mari dagena silakukan hal simuhuli. Nampati kalak sidabahan. Sebab kehadiran ta uga kita banci jadi berkat man kalak sidabahan. Bagi Kristus engko jadi berkat man banta alung git ngalamin salah dosa. Terpuji kalibata, mari ras kita toto. Terpuji kam Tuhan, bujur, engkau bagikan kami katandu. Gelah kami pe jadi berkat man kalak sidabahan. Maka beri gegah kuasa man kami. Gelah arah gegah kuasa lipas kami ilakukan kami krina erdandankan kekekalan singgo beri kenduman kami. Mereka berbujur arah anak Tuhan Yesus Kristus. Amin.